prvo da vidimo naše rumenčane, ovako velike, najveće na svetu, uz vaš aplauz.
Dolaze nam Rumenčani, igre Negotinske krajine, pripremni sastav.
idu naši Rumenčani, stari dečji sastav igre okoline Kruševca.
Sada Dimitrovgrad desne, a iz Rumenke. Dakle, naši Rumenčani igraju iz Dimitrovgrada, ovo je pripremni sastav. Hvala
Sada gledamo izvođački sastav naši, igre iz okoline Beograda.
treći sastav Igre iz Metohije. Jeee! Ja ne znam šta da kažem za kraj,
Znači on ko sad nastupa, to su njegovi. Ništa, neću da dužim. Hladno je, igrači su pokazali svoje. Hvala vama kao publici. Sve vas puno volimo i upišite se na folklor. Ćao. Uživajte. Može muzika. Sad Milana ne žal mi
Da, i red je bio da, evo, naši domaćini, ovi koji najbolje znaju da igraju, Rumenčani, zatvore ovaj, ajde rećemo, festival folklora i stvarno je tako bilo.